kembali lagi bersama saya Budi Story, dan video kali ini kita startnya di Lajua menuju jalan alternatif ke Kabupaten Bone. Seperti videonya. Murewang riba masena Puan Raja Siwaye Hilak-hilak manibawa Napala
tujuh bataiku mapo zila oria lemu teku pasi tina jai mu belai makasih Mario nyawaku senanaan
nasi meti metina makoto ni dale muita aku mapula wiritasi teani hatimu melo parampe teani hatimu melo parampe Aku gizemi bicara Dewi mengaga mangkaika Ia miupan di bola Nyamakini Aga guna aso girang makin rolai dorakai milo mimanya menyameng isese mialewe cukup kak maki tayawa riwai tasiwe nasi meti metina makoto ni dale muita aku mapula wiritasi teani nyawamu melo pajeli teani nyawamu melo pajeli muita aku mapula wiritasi teani hatimu melo parampe teani hatimu melo parampe Wah, itu mah balu minum mah, teman rah. Mah balu minum mah. Oh, sama tuh.